14 persuna resqu protest ġudizzjarju kontra l-Maltese Cross Financial Services Limited u d-diretturi tagħha Jean-Claude Buġeja, Robert Kutajar u Stephen Spiteri. Dawn il-persuni kienu investew mal-istess kumpanija u qalu li minħabba l-pariri u l-aġir illegali tad-diretturi tal-kumpanija sofrew danni f'telf kbir ta' kapital u dħul. Dan kien ikkawżat minn ksur tal-obbligazzjonijiet u dmirijiet tad-diretturi. Huma qed jitolbu li l-kumpanija finanzjarja tirrifondi l-kapital tagħhom li suppost kien garantit, kwalunkwe interessi li akkumulaw u kull dokumentazzjoni relatata mal-investimenti tagħhom. Fil-protest intqal li l-Awtorità s-Servizzi Finanzjarji ta' Malta kienet ħarġet tliet avviżi rigward il-kumpanija msemmija. Fl-ewwel avviż tal-MFSA intqal li l-operazzjoni tal-Maltese Cross Financial Services Limited ġew sospiżi b'effett immedjat u kienet qed issir investigazzjoni fl-operat tal-kumpanija. It-tieni avviż kien jikkonsisti minn talba mill-MFSA biex Jean-Claude Buġeja jirreżenja minn direttur u ma jkollux jaqsam iżjed mal-operat tal-istess kumpanija. It-tielet avviż pubbliku qal li l-Maltese Cross Financial Services Limited għandha nuqqas materjali fl-assi tal-klijenti bil-possibilità ta' użu ħażin u manipolazzjoni tal-istess assi bil-konsegwenza li ċertu investimenti tal-klijenti jintilfu. Il-Maltese Cross Financial Services Limited għandha jumejn biex issegwi dak mitlub minnha u jekk le jersqu għal likwidazzjoni u l-ħlas tad-danni sofferti mill-persuni li resqu l-protest.